निकुआ बोझ तोर भाई कथा ओ निकुआ निकुआ এবং পণ্ডিত যজমান মহোদয় আজ আপনার নিকটরে ଏ ଅଧୀରା ଏକ ଆଜ୍ଞା କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିକାର ସୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବାବା ହେଲେ ମଉସା ଇଆଡ଼େ ଆସ ଡବଲ ଡବଲ ଶୋ ପଳା ଯାତ୍ରା କରିବି ନାମ ଏଲିଟି ପଳା ଏତ ଭ୍ଲଗ ମୋ ମା ମାନେ ବିଶ୍ୱବର୍ଷ ଆମର ପାର୍ଟି କରନ୍ତି ମୁଁ ଏକା କହିବି କାହିଁକି ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯଦି ହାଉସିଂ କରି ମୁଁ କ'ଣ କାହିଁକି କହିବି ଆପଣମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଗାଇବା କହିବାକୁ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିଦେବା ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଗାଇବା କହିବା ସାର୍ଥକ ଲାଗେ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ନବବସନ୍ତ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ରସ ଭକ୍ତି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ରସ ଆଜି ଅଭିଳାଷର ଜন্য ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ନଥିଲା ମୁକ୍ତି ଅଛି କି ମୁକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ବାବା ସେ জগৎকর্তা বিশ্বকর্তা নারায়ণ সে আজ্ঞা ভক্ত ভাবর জুড়ে বন্ধাই ভক্তস্য টিকেমানচন্দ্র ভক্ত দেওয়া ধর্ম মা যুক্ত ধর্ম মা হলে কিয়ে মা হলে মা অন্নদাত্রী মা পরিদাত্রী লক্ষ্মী ভববলদেবা কামি তারপর স্বামী হলে কিয়ে জগৎকর্তা বিশ্বকর্তা মা से है भक्त प्रिय भक्त निकट हरिय भाव दूर प्रभु को तू जे पते भाव डाकी पारिया मु ता पाछे पाछे थाए जे मन निकट भक्ति रो भाव कला मु ता निकट रो दूरेई जाए नोना टिके चलला भक्ति राजी प्रभु को डाकिया कथा रे कोन सत्य वंशवतंश अयोध्या नगरी सत्य नृपति राज्य पालन्ति सुखे सूर्य वंशर जात होइथिले किए राजा सत्यवती ताकर प्रजाकुल मानकु निज पुत्र ठार अधिक स्नेह करुथिले लालन पालन करुथिले से राज्य शोभाल भरे अमर सुरे असुरे धन्य धन्य प्रशंसन्ति होइबे मुखे से राज्यर शोभाकु अन्य राज्य गुड़िक धन्य धन्य प्रशंसा करुथिले
ଅଛି ବିକ୍ରମା କରନ୍ତି ଯେ ସହରଜନ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା କୋଳ କୋଳ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଯାଉନି ରେ ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ କରି କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବହି ଯାଉଛି କଣ କଲା ସେ କଣ କଲା ସେ ହାତୀ ଆସୁଛି ଲାଇନ୍ ଯାଏ ନା ହାତୀ ହାତୀ